ikiza nta kundi kuntu bizarangira. Nimba Ukraine yarashese agatuza ngo bakamene, ariko ari bo otani yatanze, nta kindi kizaba. Otani nayo iri inyuma ibekinze Ukraine, ubwo bizageraho birenga umupaka ku buryo otani ishobora kuzinjira yakinjira nko mu Burusiya nkuko yahinjiye, ikahinjira na Ukraine, bakinjira barasa. Yes, wongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikiye Boom Way kuri mikoro ni Gacha Honore. Make sure click subscribe. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abantu bari mu diaspora mwese ikaze. Hangaha tukaba turi kumwe n'umusesenguzi mukuru akaba yitwa Snow. Ndakumva. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ntambara iri kuba mu burasirazuba bw'isi. Ubundi biriya bintu bihagaze gute? Hari kuba intambara ebyiri niyihumbajije, hari ya Israel na Palestina, hari ya Uburusiya na Ukraine. Sinzi iyo intambara ushaka ko tuvuga. Rega zose bazitera turabizi ko ari umuntu umwe, kandi ikindi abazirwanya nanone ni umuntu umwe, zombi uragenda urasa ku ntego. Ubundi duhere ku ya Ukraine n'Uburusiya, biriya bintu ubona bizarangira gute? Iriya ni intambara ya OTAN, ntago bizarangira gutyo gusa. Iriya ni intambara yatejwe na OTAN na Leta Zunze za Amerika n'inda nini y'Abanyamerika. Rero bari kurwanira ubuhangange bwabo ngo butagwa hasi. Aha kandi Abarusiya nabo bari kurwanira ubuhangange bwabo ngo buzamuke. Ikiza nta kundi kuntu bizarangira. Nimba Ukraine yarashese agatuza ngo bakamene, ariko ari bo OTAN yatanze, nta kindi kizaba. OTAN nayo iri inyuma ibekinze Ukraine, ubwo bizageraho birenga umupaka ku buryo OTAN ishobora kuzinjira yakinjira nko mu Burusiya nkuko yahinjiye, ikahinjira na Ukraine, bakinjira barasa. Uriya musaza utajya ukina rero Putin agahita afata umwanzuro kuba ati mfite intwaro ya nyuma ariko yatuma ntatsindwa, intwaro ya kirimbuzi, agahita yiterura akaba yayikubita ahantu runaka. N'ibyabaye Hiroshima na Nagasaki uko nguko bikaba birongeye bibayeho, amateka akaba yisubiyemo. Rega n'ubundi amateka yisubiramo, nta kintu cyabaye kiti gishyashya kijya kiza, ibintu byose byarabaye. None se ngo Yerusalemu ngo bagiye kugira umurwa mukuru wa Israel, biriya bintu burase gukurura intambara mu madini Abanyamerika bari gukora. Abanyepolitike barabeshya, abanyepolitike nibo bantu ba mbere babeshya rubanda. Iriya ntambara ya Palestina na Israel, Amerika ibyutse bishaka, intambara yahita irangira fini. Kubyuka abazungu badukatiye imipaka, kubyuka bakaza bagakata imipaka bakavuga ngo Palestina hani wawe, Israel hani wawe, Palestina gira leta, gira igisirikare, gira ibintu byose, nawe Israel gira ibyawe. Birabananiye se? Ariko kubw'inyungu bo bashaka, amakimbirane arangiye se bakungukira he? Intwaro baragurisha. Iyo abari Israel ntago izihabwa ku buntu, nubwo hari izo bayiha ku buntu, nabona baba urukumva nyine bayiha ku nyungu kugira ngo iteze umutekano muke. Hariya Amerika yavoma petroli mu burasirazuba bwo hagati, nicyo ibigira ngo hahore hakomangana umutekano ubure, bakomeza bisahurire petroli. None se buriya perezida w'Uburusiya ko yavuze ngo nibashaka intambara ya gatatu ngo azayizana, biriya bintu koko ubundi ubona muri iyi minsi turimo, ubona iyi ntambara byashoboka ko yaza vuba, cyangwa ni ugutera ipine kugira ngo bose bakomeze biba abaturage? Intambara y'isi igira imbarutso, ntabwo ipfa kubaho. Hari icyo bita outbreak, imbarutso ituma iyo ntambara iba. Buriya habayeho nka ereri imwe, ukumva nka John Kirby ararashwe tayari yahita itangira, cyangwa se ukumva nka Dmitry Medvedev ararashwe tayari yahitiwe, cyangwa se ukumva undi muntu ukomeye ariko ufite aho ahuriye n'ari amakimbirane ku rwego rwa dande, nkuko habayeho Sarajevo Dabomanda. Yego, aho ngaho tayari byahita biba. Ariko iyo hari gupfa abantu batarenze cyane, bakomeye ariko batarenze cyane, aho ngaho nyine ni stage z'intambara y'isi kugenda ikura. Yes, bantu badukunda kandi mukunda ibyo dukora.
ibuka gukora subscribe aho munsi kuri Boomway, ubundi tuzajye dukomeza tubane 5/5 mu busesenguzi, ubucukumbuzi, ubwina ahantu hose tuzagenda tubashika 5/5, ubundi tuzakomeze tuzamuke 5/5 kuri mikoro ya Rigacha Onre. Shout out.